Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, namuntlha ta hi khayela hi producer ya Mr. Post, of course. Loyi nga DJ Gift. Yeah, so previously, mi nga ma hleketa hi fike hi endla a video here. Laha ni kha ni kombisa ku swa vava swa hina Dman. Laha ni kha ni kombisa ku hayi, clearly, a swa swi kombisa swona swi komba ku i hambanile na Ngalasi Records a tlhela hambana na Mr. Post. And loko mo yi tsundzeka kahle video leyi ni fike ni kombisa ku if himpela DJ Gift o kumeka a tirha na Mr. Post ka album ya Dona, swi vula ku va fike va solve problem leyi a va ri na yona. Yeah, and then hlamarin video leyi guys, as we speak, in just one day fike yi kuma 2,300 views. So I was shocked. Why video leyi tirhe so? I was shocked. So however, ka siku ra namuntlha, of course, ra 22 October, after loko video leyi endliwini hi ti 21, hi fike hi vona a fika a tsala this post here. A fika a tsala ku ti-analyst ta ka Gaza hi sweswo. So loko, as you can see, hi le studio xa Mr. Post here, i le kusuhana na keyboard. So this actually means ku DJ Gift ya ku tirheni ka album ya Mr. Post. So swi clear guys, guys mi nga bayizisiwi. Swi clear swi loko DJ Gift na Mr. Post va solving problem ya vona, because ni kombisini ku Mr. Post a nga promotanga at all album ya DJ Gift at all, completely. No feature a nga feature ka this year, mara i producer ko a swi make sense. Ma kumela makale a swi make sense sweswo. So swi vula ku va yi solving problem a va na yona. Mina nga vula ku mhaka kahle, because a DJ Gift is very very good. Ka album leya madlokonya a ri kona la, and then of course ni ka album leya na ya xitori xa ximatsini a ri kona. I va a ri kona as a producer, mi swi languta kahle, i va a ri as a producer, a ngo chantsela. Yeah, so va ta va kha va tirha swin'we, of course a swi to kumpanyasi na yeta a ri kona xa chana xo. So ni nga vula ku mhaka kahle ngopfu. Yeah, but I was actually shocked by the impact of that video. A ni nga zanga ni swi hleketelela mina ku yi nga yi endle this much influence. Lero DJ Gift a za a khandziya a famba a ka Ngove ku komba ku va ha tirha swin'we. Hayi, mara swi kahle ku va hi solving problem ya vona. But sweswi hi ta ni ta ni yimele side ra hala ka Ngalasi, hi ku na leswi I still believe ku leyi wa ha sukini se va ta yi solve hi vona swina ku swi ya kwihi. Yeah, so loko ri amukeza mi subscribe, a ni ta kombela mi tlika subscribe.